Li Rojavayê Kurdistanê tevî ku derfetên kar kêm bûne jî lê welatî ji bo ku li welat bimînin li ber xwe didin û bi karên sivik û sade debara jiyana xwe dikin. Li bajarê Qamişlo jî kargeheka biçûk a hûrkirina lekan heye ku lekan dikire û piştî ku wan ji hevdû cuda dike wan hûr dike û difroşe bazerganên Helebê. Xwediyê wê jî dibêje ku bandora koçberiyê li ser karê wî jî heye. بالضاعات جمرة جدر بتي أف عطار مع عطار تين أهلي قندانا باجير جمرة تين فيدي أم الفيدي دنا هفدو أم تفرجينن دو فريد أم دهيرن بشتي هرتني أم تخنا كيسادا بري شغلي ما قلقي باش بولي أنا شغلي من ما أف عطاري ما قش عجب ما قراي قش شوني هاجرين. Piştî ku lek ji hetaran tên kirîn, karkerên li vê derê wan lekan li gorî reng û corên wan ji hev cuda dikin. ام تبلفرن يعني ام تشغلن ام بالك ام جهب دركن لو صار باشقيا وايشين وانا فخجي ووا معجون جي امهار يكي الحالي قتيتكن وام تبلفرن وقفه برانا جي ام تشغلن وازالي اهلي خزيتكن. Ev kargeh lekan ne tenê ji hetarên Qamişlo dikire. Lê hetarên bajarên din ên Rojavayê Kurdistanê jî lekan tînin vê derê û her kîloyekê bi 5 lîreyên Sûriyê difiroş. ام ديركي بو ملك دان تانيش مرة متفروض ما اني فيجا معمل ديركي هبو فيجا ديركي سكني معمل ام مجبور بين هواله كيمل القامش له هبو ما اني جيره حتم به دباره خو رزقي خبكن عمري وتعبن حتم تينن فيديجي. Piştî ku lek tên hûrkirin, karker wan dixin di çewalan de û her kîloyek bi heftê û 5 lîreyên Sûriyê ji bazirganên Helebê re tê firotin. Ew jî wan lekan dibin Helebê û li wê derê ji nû ve tên sazkirin da ku careka din werin bikaranîn.